lesome fela go itšwela go ere a ya lesome ke gore 10 minutes after the hour 10 o'clock nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusha mena ka kapa ya radio the facilitator ba bantse ba go tlhakwa ba re ka kapa we ya go tla sa gabedi lefatsheng la mmamoratwa moroka a ke tšee sebaka se ke go dumediše ebile ke a go amogele lenanegong la pitšentše kgolo bošegong ba lekgono ebile ke dumediša le batho ka moka ga bona ba e leng gore ba theeleditše ebile ba bogetše tše di diragalago ka fa a gare ga diphapoši kgašo moroka a ke tle ka mo go wena ngwanešo nke ke go fe madume a borutho ebile ke go amogele semmušo o tšee madume a kapa o tšee sebaka se o dumediše batheeletše le babogedi kua gae ke moka re tle re fe bali ba rena ba letšatši la lekgono sebaka ba kgone go tamiša ba titsebiše gore ke bona bo mang ba tšwa kae ke moka ge re fetša re tle re tšee motheeletši re mmee ka leihlo la kgopolo go tloga maloba ka gore tše di tšwa malobeng tše jwale di tšwela pele le kgone jwale ka ge re ile ra tshepiša gore go ne batho ba ba hlokagalang gore re tle re kwe lehlakore la bona ke no leboga ge ba dumetše go tla le ge e le gore ga senke go e ba bonolo e fela ba dumetše go tla ka nnete ba tlile ene ba feleletše jwale ge ba feleletše ka tsela ye go ra gore ditaba ke maphaphang ditaba di tlo tloga di kwagala gabotse moroka sebaka se siwe ngwanešo nke o ba tšeo ba tamiša malome ka kapa ga ke go tame ke amogele madume a mabotse a go tšwa go wena a ke dumediše magagešo ba etapele ka go fapana magoši a borena baruti ba porofeta mangaka a setšo ga mmogo le ba bangwe magagešo bao e lego gore ba thuša ba kgatha ditema tše kgolo kudu go thuša setšhaba sa borena re a letamiša kgolela kgausi mo leleng gona batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša therešo magagešo re fihlile ntle le go senya sebaka a re dumedišeng ba ga borena le kae magagešo sa ne bonane le njani se a phila ba ka bane sebongo ke ba ga thwala ba ga thwala le tšwa kae gae mara nakwaga mkhonto umkhonza nobaba umkhonto umkhondo bakathwala ngazange abantu bakathwala go ra gore ke ba ga thola le ba ga mokgondo bakamkhonto ya asazange abantu bakathwala magog ma re gopela le thekgeng ditho ka mo ke ka radiong ka mo mara re bolele nnete nnete e tla tle e tswelela nnete e tle e tswelela makoko o bona la khuthumetše ma too much ya makoko ba motshwentše ya a re ba dumedišeng ba kua gae pele makoko re seke ra thoma ka re thomeng ka go ba tamiša pele re ba dumedišeng ba lotšhise makoko Lotshani sikhona la sifikile. ya Leti izindaba. o lethe indaba ne Ziningi ziyangitshisa. ziyakutshisa ne uyatsha Ngiyatsha. ya uyatsha ngeme ngubingela kana kgaetšedi ya rena ke mang Francina Thwala. re a leboga o kokong bane ngihluphekile mkhonto hluphekile mkhonto yes a le ka mo go kgaetšedi ya ka fa kgaetšedi ngele thwala nkele thwala kgaetšedi ya ka fawe Cindy Thwala tšea le kopana le o le bušetše ka moganyane le bušetše ka moganyane ka mo go malome malome tamišang batho mo le tsebišeng gore ke lena bomang Thobela o a bolelang ke Steve Thwala a le mo le kopelwana lewe ae Nna ke nna Nolita Thwala. Nolita ya Mnguni alright wathwala re a leboga a ke se wa bathwala lo awa Nguni. wakambona hlanya so okay ya ba hlumela go ya kgašo malome ka a re kwaneng bazozwana nami le siyovela khona a re ukuthi ngikhuluma kwaneng iqiniso lo abe magoko a re kwaneng a kere ke nagana gore wo mogolo ebile go tsofala ga gago nnete ya dilo wa di tseba re ka nako nngwe ge motho mmaga a se a nyalwa
o tla bitša ka sefane sa O nyetše. bommage re a leboga O nyetše lo. makoko re tlo kgopela perekišano ka mo le order re kgopela le re hlompheng le batheeletši kua gae le babogedi kua gae ka gore le theeleditše ke batho mo le bogetše ke batho and then ge le dira ka mokgo le dirang ka gona a e fihle ga botse ko ditsebeng tša batho magagešo re tlo e laola e ka se re palleng difounu di beng silent mowe ka baka la gore ge re ka tlara re le gare mo founu ya lla e tlo re disturb sa bobedi re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dingaka le ba porofeta le dikereke mo moyeng ra se ke ra bitša maina a batho ba ba leng kua ga e seng ba gabolena ge e le ba gabolena le ka no ba bitša le tla ilokiša ka selena mara ba e seng ba gabolena le se ke be la ba bitša ka maina ge e ka ba motlho mongwe le ile la ya ngakeng aowa ke sa ya enyangeni sa thola ukuthi so sa ya kumporofeta sa thola so sa ya esondweni sa thola so se sengwe gape ga re amogele mahlapa ka mo ga re rogane ka lebaka la gore sealemoya se theeletša ke batho ba bantši ba bagolo le ba bannyane jwale mantšu ka moka ga ona a tswang ka mo e swanetše e be mantšu ao a hlwekileng gore ga a fihla tsebeng tša batheeletši a se ka a fihla a galaka se sengwe gape ga re tsenane ka ganong ge o mongwe a ka re a bolela wa kwa gore ga a bolele tšona o mo tlogele a fetše wena o emiše letsogo then re tlo go šupa ra go fa sebaka gore ega tsena o bolele ka lebaka la gore ge o mongwe a ka re a bolela o mongwe a mo tsena ka ganong go ra gore wo a tsenang o mongwe ka ganong o tla be a nyaka gore wola a seke a tšweletša nnete ye e leng gore yena wa e tseba gore ge e ka tšwelela ke e sa nyakegeng se sengwe gape ka kapa ke nagana re di feleletše ba gešo moroka jwale ka ge ke ile ka bolela gore re tla tšea motheeletše ka leihlo la kgopolo la bobedi re be re ne le malome ya rena ke Steve ka fa le kgaetšedi ya rena mola motho wo a re rometšeng ditaba ka mo a kgopela thušo ke malome go tloga ka voice note ye malome a e rometšeng e be e le gore ga a swarege gabotse ka mmane e le go kokofa ke mmane age okay ga sa swaregeng gabotse o tloga a kwele bohloko kudu ka lebaka la gore sesiage o robetše dilo ka moka ga tšona mmane o be a dira ka go rata a nnoši ke yena a tswang go hlapiša mohu mmušareng ebile le maloba e kwagetše gore mohu o hlokofaletše go yena e kwagetše eo ke e kwele mohu o hlokofaletše go yena ebile mohu go a se butswe batho nnete gore na mohu o hlokofetše neng ka baka la gore ba re mohu o hlokofetše go swana le ga a hlokofetše ka sontaga mara ba botša batho gore mohu o hlokofetše ka mantaga polelo ya bua ya re polelo e ile mo go leloko gore ba seke ba hloboga mohu e fela ba mo hlobogileng ba kry-ile mohu a sa kgahlise a tloditšwe ka dihlare mo sefatlhegong se sengwe gape malome o llile ka taba gore o bolaya ke pelo ga a tsebe gore ngwana mmage e leng sesiage o bolokilwe kae ka lebaka la gore ga a tsebe mara ka tle ka makatša ke ge mola malome a re ga ke tsebe gore se se boloketšwe kae witness e leng ngwana mohu a bolela gore ye yena a e tsebang ko gore dirapeng lebita la mmage le tswa go kgera ke malome jwale putšo ke gore ge e ka ba lebita la rakgadi la mmago witness le tswa go kgera ke malome ga a le tsebe jwale le tswa go kgera ke yena ngwanola o boletše gore go ya ka mokgwa a tsebang lebita le kgera ke malome wa mohu e seng kgaetšediage
mara la mmage le tswa go kgera ke kgaetšedi yage jwale ka thoma go tiputse ke go tloga maabane le lekgono le ke tiputša re mara ge e ka ba malome ka nnete o tswa go kgera le bitla jwale ga a letsebe jwang and then ra feleletša ke bolela nna gore okay pele nka tla ka mo go nna se ke se boletšeng kgaetšedi ya ka o tsene mola kgaetšedi ya ka o boletše dilo tše dintšhi kudu tše ebile ke kgatlhang ke gore family e ka moka ga yona ya ditseba e di kwele le ge re be re tla ba be ba bogetše video ela ya maloba o boletše dilo tše dintšhi kudu ngwane gore ka kua lapeng la koko batho ba hlokofalela ke masea go ne le batho ba kgonang gore ba sa apara ba tšeiwe ba išiwe kua ditseleng kua ba ye go hlapišiwa ba bangwe ba tetsintše ke moka ba phumulwa mantle go iwa godimo lefase go boletše dilo tše dintšhi kudu jwale ke kgatlha ke gore batho ba lekgone leo ba bonang mo moroka ba leng 4 mo ka koko ba leng 4 ka koko batho ba ba swere ditaba jwale ka ge maloba ke boletse ka re tlo kwa ditaba ene ba le batlang ba se ke batle ba re ge ba tlo o bolela ba khiba re be re sa ebya ka mogo re be re beile jwang jwale ditaba di kwagetše gabotse re di kwele le batho ga e ba di kwele le meloko le metswalle di kwele jwale ke tlo go kgopela gore pele go tlo tsena koko nke kgaetšedi ya ka o la wa roko e brown a batamele mo a batamele nyana ga nyane o motlolele le kopelwana kgaetšedi ya ka ditaba o di kwele o di bone moroka lebaka la gore ke iše ka kua go bale ba tlhalositše maloba ge e ka ba tlete ba go hlokega mo ba swantšeng ba tsene ba tlo tsena ka gore le kgono le re biditše bona ba nnoši a ra ba kopantšha le ba bangwe so up until 12 o'clock e tšha ya tla be re ne le bona ka mo re kwa ditaba tše ka moka ga itše diaka pele go tlo tsena koko nke o re fe bophelo ba family ya lena ka moka ga bona le ditaba tše e leng gore o di kwele di bolelwa maloba o dumelana le tše dife o ganana le tše dife le tseba tše difeng ebile ke kgatla ko gore ola ba ileng o hlokofaletše ke bana o ka re ba ile 5 ya bana right o ka re ba ile o hlokofaletše ke 5 o ka re le miscarriage ka gare o tlile o ka re ba ile 5 ka gore ke gopola ebile ke kgotsa jwale o gona moroka shu wa hlokofaletšeng ke bana o tlo tlhalosa gore bana ba gage ba hlokofetše jwang kgaetšedi yaka le seke la lebala a re tsenane ka ganong re emiša matsogo ge re nyaka go bolela go jwale ke sebaka sa ola wa ka bolela mo go lena go ra gore o tla be a nyaka go thiba se sengwe se e leng gore ga sa dula gabotse kgaetšedi ka tia di le fao sanibonani awa mara o kgona go bolela mane bolela ngizomix ya okay ngizomix le gone ke tlile ka go hlaloša story sa mago witness from mathomong until mafelong ka go semola ke kwileng go ke about mago witness ka kudu so mago witness o thomile a lwala re dula RDP nna le sesi ya ka o mogolo ka ra sepela ra dula le ena ga gage Taiwan ga lwala na rurugile mo matolong bena rurugile matolong a re botša gore go tlile mošimane o mongwe o dula gona mola Taiwan a tla a mo sega ka magare mo a mo kenya sehlare se se ntsho ka mo gare ga ntweng ela and then motho o rumile ke mang ke malome a ba jwa ga fetše o ba jwa mo a re ka gore a le ka senkgolwe a re sepeleng re eng mothong ra tsamaya ra ya mothong motho ola a fihla kua a ra fihla ra bolela selo re fihlile ra gomola ra re tlile o hlola re bee tšhelete fase a re fetše e bea a re ke malome ke na le mbako wa tšhelete go bakiwa tšhelete ke malome then dilo tše ka moka di dirile ke ena a mmotša a re mo go mmangwane nna nka se kgone go thuša šetše ntwe e go feditše mmangwane a re ke le boditše a kere re bowe a re hlalošetše a re botše gape a botše le bana ba gage ba boa
a re ka re ka se dire a re yeng feteleng go gong gape ra fetela mothong yo mong gape le motho a re botsa the same thing e la re kweleng kua and then lola a re le boeng gape ke tlo bitsa moporofeta cause nna ke tsholotse ditaola ke letleng ke tlo bitsa moporofeta ra ya moporofeteng owe a re botsa the same thing gape ye e leng gore re kwele ba re boditse yona mangaka ra boa ge re boa mmangwane a re botsa gore gape ke bola ke maloma lena ke ena mpola yang then nna ka decide gore a gona motho a re thuša le ena malome ga a tlo thuša and sese ya gage wa bajwa go atla nna ka founela mmangwane Tofontein ka mo hlalošetša ka seemo se re leng mo go sona re bana fela re kgopela thušo mmangwane na gobetše and then a lwala go sena ntwene re ka itirang so ka ba botsa gore ka re makoko o phela a dira a iša batho sepetlela go na le sepetlela se seng ge ba ka miša ba tlo mo thuša gore ntwene e motswile nka se e kgone e bolela mmangwane a founela a botsa mamagage mmangwane ka bolelele mmangwane ma-witness ka re kgopela gore o tepolelele o nyaka thušo re ke nyaka thušo ebile ne ke nyaka gore le ba founele ka moka le ba ke sa kwaneng le bona ke kwane le bona šetse nna ke a tsamaya le dikole dingaka di reng ra founela makoko a bolela le yena a dira makoko a sa nyake ra mo fostela ra re etla o tlo o thuše ka re a re tlhoka thušo re bana a gona motho re ka llela mo yena a tla a thuša go tla le bo mamogolo ba Thembisa ba tla mamogolo a tla le metsi a tswang kerekeng a mofa gwa be go le gore ba tla ba mo tšea e le ka Labone ba sepela le ena e le ka Labone ba ya le ena ku Labohlano a robala Mokibelo ke mo a hlokofetšeng a tlhokofalela kae a hlokofalla tseleng e yang sepetlela a be a ejwa le kae a etswa ku kae pele makoko a ejwa kae a etswa ka Labone o tlogile kae mo gagage ke mo a beng a bajwa le gona a bajwa and then a tloga le gagage le re le moisa sepetlele a tlhokofalela tseleng okay ke kgopela botša ka Mokibelo mmago witness ba le kae Mokibelo o e leng gore go bala gore o hlokofetše ka Sontaga ka gona ka Mokibelo ba le kae Mokibelo na le kae a kere ke tlo go botša gore wa e ke go botšiša a kere le re le motšere ka Labone a ya sepetlele a hlokofala a le tseleng a hlokofala Labone cause mo ne re tsamaya ke re ya dingakeng ema le motšere Labone la ya le yena go batho ba ba le thušago and then la fihla Labone go ba beile kgole mo gongwe le tšere 2 to 3 days go fihla koo re tsamaile ne le matšatši ne re tsamaya ka ona nkere then o hlokofaletše ba miša sepetlele alright e le Labokae a le kae e le Mokibelo a le kae a etswa a le ngakeng Labone re tsamaile a re hlompheng nako that's why ke botša gore ka Mokibelo mmago witness o be a le kae a kere Labone le motšeri le mo išitše ngakeng Mokibelo ge mmago witness a tlo hlokofala o hlokofala a etswa a le kae ne re tswa a ya sepetlela kere a tswa gagage a ya sepetlela a ke ilokišenyang a e dule gabotse ka Labone le tswele le ya go nyaka thušo ko le nyakang thušo gona and then ge le bua la boela kae ga lapeng la ma-witness and then e le Labone ya re Labohlano and then ra ya go moporofeta o mongwe ka Labohlano okay then bo makoko malome ka kapa ke thuše sese a ke nyake gore le fihle taba ge e le gore mma-witness o hlokofaletše ga mmamogolo a se phoso ke ga mmamogolo ge e le gore ke ga mmane a se phoso ge e le gore ke ga malome ke ga gago ke ga geno a se phoso nna te re nyaka go lokiša statement se re se kweleng maloba se se beng se bolelwa gore ana statement sa ba le sa lena di a tsamaelana na that's why wena go bolela ka gore o hlokofetše Labone ke tsena mo ke rala mathomo nakola ke kole o ka re o hlokofetše Labone a ya sepetlele so go ra re mo gongwe a ka go kwa gabotse
a re tšee mokibelo ka mokibelo ge mmago witness a hlokofala o hlokofetše a etswa sepetlele ba mo dischargile a ya gae ore o hlokofetše a bajwa a etswa ngakeng a ya sepetlele nna etso ne re tswa ne go tšewa mothong a ya kae bare mothong bare ka re nna jule sešo ee so bare o nyaka o need eng sepetlele ya ga tshwanetse gore a ye sepetlele a o hlokofaletse a le tseleng e yang sepetlele o hlokofetše a etswa ngakeng a ya sepetlele ee ga fetso re fetso di Alright. ke a leboga ke mokibelwa kere ee o hlokofetše a ne le mang nana le mmago Phumi a na le mmangwanaka le mmangwana lena kere Mm. alright mmago witness a kere be e le molwetši Eya. ene ge e šala e le molwetši a be a boe a hlokofale a ija ke bolwetši o hlokofala tseleng o be a ne le batho ba kae ba bararo ne Ee. batho ba ba dirileng ba ile ba re ga a fetše o hlokofala ba ema ba boela gae goba ba tswela pele ka leeto ba ya sepetlele ne ke se gona a ke nyako e fakatsa o tla botšiša eo ne ke se gona ke mang ba le gona kokobo o le gona alright o hlokofetše le tseleng thetša ngwana aga o fihlile kere ee ge re ro tsena a kere ke dula number 2 ya ge re ro tsena disanteng so ee re a mmona gore mo yo o nyaka o tšwa o tomola mahlo o re okay o re Steven Futsek go ra yena Mm. ke re Steven Futsek ba kwana so Steven ke mang ke ye ke malome Ee. right ya go ra yena Mm. ga re Steven Futsek yele monga yela ba tokwe kgaji o ya fologa Mm. o tšea senefi sela sa ga se gogago Mm. o tšhela mola jwang o ya phahla Mm. ke se ya le go direga molwetši o a bolela wola o a phahla nna ke tlo le bitšela mošomane a le tebele o tlo tla le botsa ka nebo ke kaši le yena gore a moše Danville sepetlele sa batho a ena bothata koko wena o e hlalosa gabotse go Ya. tloga moo go a a diragala tloga moo Eh. nna ra ema Ya. mošomane a le tebela re mo tsentšha ga gago kampa ra jika na Mm. ka re nna ke koloi ntho o re tshwara Mm. a re nyake vene. tate malefa tlhokomela mike ya ka re ke koloi ntho Mm. ba o re tshwara Mm. a re nyake vene ke nyaka metse ee mo ke a oma alright ke a le rapela a gona molato enwa metsi koko ya Eh. ee Mm. alright and then wa gana ya ga gago ka gana a zanka gana ke Eh. mo tsentšhile gaka All ka re right. mo tsentšha gaka ee ka tšea sose ba roke lilane ya ka fa kgaji ka ya re kgaji a se ka šala mone a re nyakeng vene ya ra nyaka vene ya ka re nyaka vene ke vene ya ga miela Mm. vene ya ga miela ye Mm. ya mo tšea Mm. ya mo tšeiša Mm. a tla mogala yela re tsenego le ena Mm. a tlo go diregang ra re ke ye ngwana o ya bajwa mara gana a re a se fitlha le Danville mara o hlokofetše Mm. a re go kgaji o hlokofetše na a re ya o hlokofetše ke ge re jika re le mola gateng kgaji ela a tšea lelane lela a ba le jira a foka a re e ya gae ba tšwa bošego boo Mm. ngwanela ka ba bereka metro rent ba sa phila ba tšwa bošego boo ba ya gagage le stopo ba le stopo ba se ba se iša ao gago ke na le camera ya bona alright ya makent ya ke na le camera ya bona Mm. ba tšwa le stopo seo Mm. ba ya gae Mm. wankwa Mm. ga ba ya gae a re ka re mošomanela o nyaka bokae a re ke nyaka 2000 mošomane ba re laišile forogo mola re iša ngwane sepetlele Mm. a ntšha 2000 a mpatelelela Mm. ka a ntšha koko mo sekateng a re go ngwanela waka o ya bona go tšea koko o mo tsenya dikateng bo mo iša kae koko kuana Mm. a ba omanya oma ba re ke socks leina la gage Mm. a re oma wa bona o tsentše dikoko dikateng Mm. bana ba bo ba tswile go nna bo ba nroga yena le abuti wa gage bo ba nroga o ka re ke ngwannyana e monnyane Mm. yalo ka tšwa go bona Mm. bo ke na le 7 years ke sa tsa ba bona ke sa tsa ba boleliša Mm. wankwa Mm. alright kane modimo o gona ka ba rwala gore o ya Danville kana ka bona mošomane mongwe ke moiša Danville a fihla a phologa Mm. Danville ke sepetlele sa batho ba la fela sa batho ba la fela Mm. ya alright ke lebogile ka mokgwa o e beileng koko Mm. mohu o robetse tseleng
a tsentšhwa ga koko a ntšhiwa ga koko a Gagabo. išiwa ga gage ya le mola ga gaka ke gagabo ke ga gabo Yeah. alright go ne ye nngwe ye o e solang wena yes alright wena o reng nna ke kgopela go mmotsiša gore why nna mfounela a mpotsa gore mohu o tlhokofaletše ga gage ande ke se ka bolela gore o tlhokofaletše Go na gage le bana. mohu o tlhokofaletše ga gage neng saturday wa understand so ga tlhokofala saturday a mfounela a re ke se ka bolela gore o tlhokofaletše gage number one o fitlha eng gore o tlhokofaletše gage if o tlhokofaletše gage a se problem o uta eng ke eng ntho e leng gore wa e uta and then number two o tsamaile a tsamaya a ilo tlhapiša mohu a motlola ditlhare ka mmotša gore gante wy o tlotse mohu a na le ditlhare a reng steven o mmolaile ke motlotse ditlhare gore steven a se ka kgone mmerekiša o mothebotse alright re sa ya moo a ke re lehu le tlhagile lehu le tlhagile koko wa dumela gore mohu o tlhokofetšane le bona alright re tlo lefa chance alright lehu le tlhagile mohu ka bo yena o boletše gore o loya ke abuti a ke re polelo e re mohu o rile a ke le tšeeng ke le iše ngakeng a ke le tšeeng ke le iše go moporofeta baporofeta ba re o bolaya kuo se nna ke be ke nyako se botšiša sese ke gore a ke re polelo e re go tlile motho a mosega ka magare a re o rumile kuo motho a mosegileng ka magare ke motho a tlileng ka ditoro goba ke motho a tlileng a swere legare a etla go go sega a re o rumile kuo Ke motho a tlileng straight. alright mme yena o dumetše gore motho wa mosege ka magare O rile o tlo mo thuša ko sena peinela e kwa botlhoka kere. Alright. Ke tlile go thuša. alright ke eno ba e goba awa malome o ile wa roma motho ka magare go raye go sega ngwaneno alright ke a leboga alright lehu le tlhagile le tswa baporofeteng ba le boditšetše ba le boditšeng ke nnete monno a la mmegela lehu goba le mmoditše Ba mmoditše. Sese ya ka o mogolo o mo founetša a mmotša. Motho o ne a mo botša ditaba ke sese ya ka o mogolo a mo founela a mmotša. alright malome o tsebile jwang lehu ga botsebotse nna nne ke le kwa Vrystaat ya kwaga ya ke lo epa pheko ya ke romme ke badimo ya mantaga ke ge ausa ka mphounela so ka bo 10 a re malome gape mangwane o re šiile ka re mangwane o le šiile lebaka a ra wa o hlokofaletše ka mo jarateng gona bjanong fo wankwa alright a o hlokofaletše ka mo frugo okay ka gore ke mo foe stop mo kwaga ke emetše base ke tlo feta moo wa bona and then nna ka bonna ka re ge ke fihla makuleng ka fologa ka re ge ke fologa ka tša mokotlana o wa ka noko o tshwerwa pheko ka go kgopelela somewhere ka ya kwa lehu ka re ke fihla kwa lehu ke hweditše mamalome ausi Ouma ke kry-ile bana ba ke kry-ile kuku alright a re tšeso malome ba go boditše lehu ke beke yaya go fihla nakwa gore setopo se latiwe le setopo se latiwa le mmoditše gore setopo se a latiwa a swanela go hloboga goba le modumeletše go hloboga Moo ba mo mfomile ka nto nngwe le nngwe. alright ke a leboga o dumellana le bona gore be ba go informa ke a gana ke a latori a ba go botša ya ba Alright. mpotsa a ke hlaloše ka mokgwa Yeah. ka bokorotwana ge ke tswa ko Pitori kwa because ke ba file tšhelete a kere ka ba botsa ka re ka baka la gore ausaka ga ke tsebe gore o bolokega bjang ke tswa go epa ka moswana ke ya Pitori gore ke tle ke tshwere masentana ke kgone gore ke thuše le nna aowa ke ba šile dijo ba dumetša kere ke bule lady Pitori ka founa ke founela kukue ba bolelang ka ena a seng gona ene ga botse ke bona ba ne o tshwanetse ke bolele le bona ka gonne ke boledišana le ena le ausi Ouma o a seng ka boledišana le ena selo alright a re eso malome wa tsa go bona ke nyaka gore re feteng mo lekhung ke kwele re taba tša lena ke tše ntšhi ene le swere tše dingwe ke nyaka gore re boleleleng go fetša then re yeng go tše dingwe go etša le ka mokgwa malome ka kapa ke mokoleng a re ditaba di gona alright re ya feta ga ba go informa go fetla nako ya poloko
mohu o latilwe go sotse gore o latile ke koko ka labohlano la ge mohu a ya go hlapišiwa ke kgopela go go fa sebaka sa gore o re hlalosetše gore go sepetše jwang tanke koko tanke ngwana Mm, thetša ke go botse ya ge nna ba nkgopela ke gae Mm, tring phone phone ngwana a ke tsebe go tseba re checkeng ka Vodacom mm, ke re tring phone mm. ga ba re tring phone hao bana ba ke bafe ke bona bala ba mola koko kane wena o moo ena rena tšhalete ya go namela re tla moo Mm, ke re hao Steven o kae a ke re bo check-in mm, ba re gona mara a le beye loto mo re mo gopetse bright pack a zang a re rekele gare ga beke mm, re phigile safari mm, gora bana ba mm. hao all right ya lenya ka nna ko hlapiša stopo seo ba re ee ka bitša ngwano Mm, ga ke bitša ngwano ka hwetša mola ka ba botša ka re ke bitšile ngwane o sa le tšong mara ke tlo tsena le ena re hlapiša stopo ba re ya wankwa gore ke reng ke go theeditše koko royal ya ndumelela Mm, and re tsene late sengene late lapane mm, ra tsena late mola ge re tsena late le gana motho wa royal o ile re mo founele ge nka re ba bolela maaka mm, ya awa ra mo hlapiša mothela royal a tla tlo hlola gore re dira tšona na mm, a re koko o tsofetše ola ke monnyane awa a hwetša gore re dira tšona re tanke ke ge ba mphutela rena re mapeša ba mo laiša hešeng le rena re namela moo re ya gona Mm. ga ke fitlha mola ngwanaka mm, ka bona mohlolo wa Mm. batho ba o ka rego ke batho ba go tšwa kgole mm. Ba rile- yena ye a zang a dira yo tše di botswilego Mm, ao ke tsena naye ya ka hesh Mm. ge re tsena ka kwa enwa metsi koko Mm. enwa metsi mo fe metsing tate malefo re tsenisa stopo sela Mm, ge re tsenisa stopo sela ke na le ede ngwane mm, o ba kwatetše ande o kwatile ka nnete le nna bo tlo kwata go kwatile go kwatile abuti wa bona ya ba ra ba mmotša abuti wa bona ka mokgwa ba go botšago ka dingaka tše tša bona Mm, I don't believe that mm, gore nka kgolwa ngaka gore ke sa botse botho wa ka gore ke Yeah. hwetše ya ke nyaka go bolela dumelelana le wena nnete nna koko ke mogolo ee and Thank nna ke a ba botšiša Mm, awa ba re o kokuzene ke mang o itse ba sa bolele mm, alright ba itse ba sa bolele Mm. jwang lo mmolo ka jwang mm, ka ntle le malong o bopa botšha ke nna Mm. ga tsena yena o tsena le rus le rus o tsene le rus Mm. and phone e ke bo ke mothepile go yona mošomana a ka ye monnyane o na le yona ka motheipa gore ke tlo le kwiša yena ka Yeah. motheipa ye ke a mmotša ke re wena sa kwa le bana ba mm, boloka seswa gago mm, a re nka seke ba nteletše nka seke ebile gana le ka sepela ke gaitšwa a sepela mo latlheng le lepokisi a kgotama ka maoto ga a kgotama ka maoto la gage ka matola la gage a bolela ke di bone mohlolo ba makirikampa ke re a kgotama ke ga a bolela dilo tsela tša gage ga a fetša mola o ya tšwa o ya ka mola ntle mola monyako o a bolela dilo tsela tša gage ga a fetša o bolela mola ke ela twis o a sepela ke re mara why bo ke bolela le ena ga botseseo ke re boloka seswa gago ke mmotsile ke mo theipile ande ke tlo le kwiša theipile ke mo theipile kane ba phega batho ba ora ke a leboga koko tanke malome koko o re go boditše gore o seke wa tsamaya o boloke Ke se se mmotšile. yang. O a rereša wa tsewa gore ke eng mme nka se emele ka mokgola e leng Ya. ka gona ka baka la gore ba paletse ke go mpotsa ke sale kwa ba ntliniša kwa ga kokwaka ba re bona ba be o bolokela ga kokwaka gwa tla ngwana malome ba re ke semo ga e tla furugo o re go nna ke tswa go thala ka kwa lekana le wepa ka mfetola ke re mara motswala gane go diregala eng ga botsebotse a re le nna ke tsebe ga re le yena ga tsebe kuku a ba founa ge ga a founa kuku o re malome o se ka tlo sa te tshwenya o re tla ka mo mokhung wena ka boena o ya mošare ne re kgopela gore o tline ka kwa ga kokwaka ka wane re o bolokela gona ka bona gore ntho e mo se ke nnete ka baka la gore o kgaitsedi aka ga e tswa ka kwa
o ntšhitše ke ka baka la gore ne ba fapane na le mmangwane ba baka bana ka gore bana ba setse ba tšere ke mmangwane ba ile kwa number 2 e le taba yang foster care Maka. wankwa alright okay go bolokilwe re feditše akere abuti a tla koko gore ke mmoditše ga tla Ke mo rapetše. o mo rapetše ga Ya, tla ke mo rapetše. alright Mm. moya wa mohu o Ene robala nna. a re eso koko moya mohu Ya, o robale ka ka khutšo phutšo, motho wa modimo o hlokofetše lehu le bohloko ka Le bohloko bolwetše la tseleng. akere Ya, ke theetša gape. ya jwale koko re ya mo Mm. le feditše go boloka le buile polokong abuti ga a gona and then a sanka la mmitša ka morago ga ge le boa go boloka ka ge yena ba Nana, ee nna bosesi ba ka ba bagolo ba gona. Le Ya. bana le batse mo ke founa mo. Ba re bala ba thembisa yela thembisa re bona go šetse nna ke le one. Mm, Tše di bolelago ke bana bala ke ditšhiba. Wene ga o le kua mm, o mfounele nna ke bolele le batho ba. mm. Theetša ko go botse. Mm. Nna ga ke fihla mola ke hlapile diatlo ya le ka pelato. Nna zang ka baka disenti tšela. Nna ke Okay. na le tšhalete nna ka ne ka bereka mmaene wena ka ne ka bereka nenganeng ba re ke kane ka bereka mmaene ka tsena moleteng Yeah. and then ka kgona o beya tšhalete Yeah. and then ka bereka kae ko kope pharmacy ene ke tswile mmerekong ka 2021 ba a ba tsebile good morning and good afternoon a bana di 100 rand bankeng ene nna tša dikhate tša ka o nsole gore nka baka tšhaletele ya bana yena ke na le ngwana e ke mogološago mola tšhalete ya gage ka moka ga yona nka go ntšhela khate ya gage ke a e beya a ke e berekišile gape ene thetša ko go botse nna a zange ka sa bereke ya le ka bona a ba tsebe good morning and good afternoon ba tseba nete go robala until 10 o'clock ke tabe ke go botsa go No, ene so nna nka sa ba ke tšhalete la e bolelago mo o na le maaka ene nna nka sa ba ke le cent bo ke ba fa 500 bana ba dula mo la gae ka moka ga bona ba bo ba dula mo la gae ke ba fa 500 bana ba azange aningenise tolo nginithengele impahla ngiyabuza ngikele bongangenisini izikhethela bo ba tikhetela diphahlo le yena serikwana seo o se tikgetela diphahlo and then ke patela nna ke patela di 10,000 so bana ba 10,000 kuku. ke re nna ke tlo go tlišela a re dienso tša dipereko le dimmaeneng tša go tsena ka meleteng re di kwele kgaitsedi aka ke bone o emišitše letsogone go ne polelo mo e re o tsamaile le koko ge le ya go hlapiša stopo mola polelo ya maloba e rile koko o be a dira dilo a nnoši ke ena a tswang go hlapiša mohu a nnoši ke ena a tlileng le ena a ne a nnoši batho ba khiga ba le bona ge heshe e tla o le gona le koko Nolita ena ona a se gona o fihlile bošego malome Steven o re bone ka bane re tlile le hash go ra re taba ya gore koko o dirile dilo a ne a nnoši o tswa go hlapišana nnoši a se nnete a se gona ne re le two le koko ko a roleala okay a shuetše sekopo o emišitše Cindy uthe wena emoshara ngaphakathi awangeni bowusaba kungeni kokaiwana kesi sumakani ne nginokoko Uthe Nolita awukangeni ngikhulume emoshara. nawe nini emoshara uthe awukangeni mina Nolita ngikhulume nawe dala nini indaba le yakudala 2021 Nolita mina ngibuza uthe ngikhulume awukangeni nini nawe emoshara uyitshara akena moshare nakhonakala kuye umuntu ewana uthe ngangena bowusaba uthe bowusaba ushilo maye if ngisaba wena Ningapheki uthatha story. into Khulumani le iqiniso, ningapheki Nolita story. yini inkinga yakho Ningapheki nogogo story. yini inkinga yakho Inkinga nogogo? yabo ukuthi Eh, akakhiphi a re kwaneng alright uphume kugogo sesi uphume kugogo sesi a re kwana pele malome a tlo tsena o kgaitsedi ka o emišitše letsogo mola nkere ko gore na ke inyanya kang go e lokiša ngisabuyela efuneralini lapho indaba zokuthi zomncwabo ne kuthiwe umalume nasihambile kuthiwe umalume ngelanga lomncwabo nakuzongena isidumbu umalume uzokuya ngemva kwetoilet and then umalume nakangena abantwana bakhe bayelena yena waya emuva kwetoilet vele o ebile taba ya gore re berekile setopo
and then motho e leng gore o na le seabe tabeng ya lehu ge mohu a tsena go tlo ba le tiragalo e so. And then Setopo a sa bereka ke koko. Setopo a sa bereka ke koko. Okay. And then Setopo a sa bereka ke koko. And then a ba bereka Setopo. Go tlile taba gore re le ka ga mangwane go tsena go fetso tsena Setopo ne. Ba re nna ke ska ya ka kwa ba bolelang. Malome o ndirile something gore ge ba bolela ditaba a dikwe ka nna. Wa kwa ka lla tšatši leo ka rapela ke rapela ka re nna mangwana ka tle unga khalisa into le angeka akakwenzi next umalumako ayikho into ngayenza ngoba lo mongwe cousin a rena akere ba arba politika maina ngoba lo mongwe cousin a rena a tla le dihlare a mfa a re hlapa gore ntwe e tloge mo go wena ke ngaka. Okay. a tla le yona a tla le sehlare sa like le taka la sehlare a re mo ka letaka leo ba le bolediše a fetša ba le bee mo godimo ga ka le box. Okay. Mmangwane a gana a re le ska ria so a re motho a re letaka leo le tlo ria gore o a dirileng ntwe a thebotšeng Setopo o tlo mo latela. Okay. Akere mmangwane a gana re ngoba izinyanga zithi umalumama anikwenzi lokho. Yangizwa anikwenzi ngoba kungafa ubhuti wami uthize ubhuti wami. So nina nifuna ukubulala umalumenu na. Uyabona? Ngathi okay hayi akusifuna ukumbulala thina. And then mina ngisihlobogile Sidumbu. Besinjani? Mina ngisihlobogile Sidumbu. Ungana next. Beka right. Mina nomntwana kamamncane. Umntwana wakhe straight sihlobogile Sidumbu. Khani ke mangola boletseng gore Setopo be sene le ditlhare mo sefatlhego. Sihlobogile Sidumbu. Dina akathule man. Simple akusho uzile. Waphakamisa izandla wakhuluma. Akathule isikhathi sethu ke nje. Nje isikhathi sethu. Ayisho sibiziwe. Akathule. Yeah. Unamala. Yeah. Jola pele ngithi mina unamala ngoba Sidumbu ngisihlobogile mina. Useswami engimlandelako usihlobogile Sidumbu. Besingana next. Okay. Besingana next. Umntwana wakhe naye usihlobogile. Bengikhona. Etla. batamela mo maloba ka re taba tše di bolelwa bolo gona wena o boneng o hloboga mago nna ka bona selo ne ke sa etla sesi wena o boneng go hloboga mmago ke bone dihlare ba motšhatše ka dihlare kae mo sefahlegong a kere ke casket go bonagala so fela so o kgona go bona mo sefahlegong ke bone dihlare o di bone mo kae mo sefahlegong mo le mo ka botšiša mamogolo a reng a re ba mmerekile gore Steven a se ka kgona go mmerekiša because Steven o mo thebotše. And then ola o tlhobogile le seseage ga ba bona ditlhare ngwana mohu o tlhobogile ga a bona ditlhare di bone ko wena fela. Ngwana mohu Tuesday o boletše goreng gore yena ga hloboga because ba itše ba tlo hloboga o tlo mo latela. Jigi yena o hlobogile wa tseba gore mmage ba mmeile letswa ba mmerekile ke na le matla re kgopelo bolela ke re go tlile rena re kgopelo bolela no a ke re nyago e lokisha la bedi ke je ka re nna ke hlobogile mara ne ke se awe mara ba re re se ka hloboga mara ke mo hlobogile re ka no dlala video gape ene na tseba gore mmage ba mmeile letswa o dumetse gore na tseba gore mmage ba mmerekile o dumetse la bobedi gore mmago bo tseba gore ba mmerekile ke boletse ka re ba itse ba re ba tlo bereka Setopo so that motho a dirileng ntwe a kgone go mo latela. Alright family a ke re le berekile mohu wa bolena ke no rela re ya gore le berekile mohu le skela e bona o ka re ke phoso net e beiwe ga botse gore e be se koko motho wa dirileng dilo tse. To be honest Setopo a sa berekiwa go tlile mo le boxing a ke rena ke tlhaloša gore ba mpokella ba mpotsa gore o mfakile di-tape tšeo tša gage a tla le dihlare a di fa nna a tla le se seng a re ba e ba se tšhele mo go ba bešitšeng mollo mo gona ba e ba a fetša mo ba tšhele ka mmetseng ba gaše ka kua. Alright se ge le re Setopo a sa berekwa wa ngwana mohu tseba Setopo sa mmage se beile letswa yena a ke re yena o tepotša so o re yena a se motšišeng gape ke ra yena ngwana mohu o re o tseba re boletše sowe re boletše sowe so
letwadi a kgomole re kgopela letwadi a kgomolenyana re tlile re bolele ba rena tseba gore ba beile letswana a re ee. batamela mo sese re kgopela no letha kgomole Yeah. a re fe re bolele ene ke sa le tše ntšhi ke sa kgopela o bolela Witness. Witness. a ke re maloba o rile ngwaneso o tseba mmago ba mmietse letswa a kere a re dumele ka tlhogo mo re re ee goba aowa dumela mo goba gana moo ee nna ke itse kare ba itse ba re ba tlo bereka stopo gore motho o a dirileng dilo tse ka moka a kgone go mo latela ore sure o a dumela o ka dula moo o re o tseba a re kokokone o re o tseba ee go boletse gore go tlo berekwang setopo ee gane dilo tse ka moka ga di direga ngwana mokhube le sa mmotse a gona ntho a sa itsebeng a gona ntho a sa itsebeng Ee. first ka re nna sesi ya kwa mogolo Mm. yena Mm. ne re dula ka moka re le ka moka nto engwe le ngwe koko jama sikhulume tuzokhuluma nto engwe le ngwe ge re itira ne ba re inform nna yena sesi ya ka o mogolo alright a re dieng so Mm. re šaletše ke awara e ya kwagala gabotse malome a le motshepi go ya le ka dipolelo le ka mokgwa mokhu a sepetseng ka gona le ka mokgwa le ileng go batho ba le botša ka gona nna bela ke motshepi ebile ebe yona ke motshepi thata alright go boletše polelong o malome a re ba rone tšhweni ye tšhweo noga tlhogo tše 7 ye nngwe o rile ke malome ya ke no ga ya hlogo tse 7 and then ke tšhwene tšhweu tšatši leo mmangwane na na le mmamogolo a na le ngwana malome ke kwele lešata ka kwa ga kokwaga ga kokwa ka mo morago ke front opposite go na le keitenyana ge ke tswa go na le kwa maeba ke mo kopaneng le mmangwane ge kopana le mmangwane ka mo dumediša gabotse ge ke fetse mo dumediša ka re yo a wa kgale ke sa le bone le ge e le gore ngwana gešo bolokege le bita la ga ke le tsebe ema ke fetse mmangwane ema ke fetse a se belief ema ke fetse a ke re bjano ke ya kwa gore ke bolele mokole gore ne kgomotse bjang onkole gore ne kgomotse bjang ke go hlompha bjang a se belief go tloga moo yena ka bene re a lapeng ke ga bolela yena ka boyena re no ke tlo lokiša lapa le la gae ke tlo dira di-screen mirror ke tlo pšhatla ntwe ka moka ene bana ba ba re lušang ke bana ba geno wankwešiša ka re mara ke tlo e fetola ke reng taba mohuto ka baka la gore bana ba gona la bos 2 a tla gapa tswere bripack bupi a tsamaya le motlogolo wa bolelang wa leng ka kwa mafelelong le oma le ngwana ga ba tlile ka van ka re bana ba gane ba le 2 a re ye a ke gane mmangwane a ke gane a re yena o sepetse ba re motso o le swiswi ga o bonegwe bjanong o tlile ene ngwanaka kgopela ditaba tse di diregileng di fete di fele wa bona ka rawa nna a ke na bothata ba ka bo ke na leng bona mmangwane ga e tlala bos 2 ke ya ko tseba gore ngwanešo o go diregileng ka ene ka boka la gore nako e ka mokane ke re ke tlinišwa ntlo kwa and then ge ke tlinišwa ntlo kwa ke founela ke kuku ke founela ke oma ba ne ba mphounela ke bane go tshwanetse gone ke be ke bolela le bona wa bona ka baka la gore motlogolo a ke gopole ke bolela lena dio tša go tshwana le tšeo a ke ya go bolela maaka se nna ke sekweleng ka motlogolo ke sekwele mo go boyfriend a gage ya kwa marapong ena a ba tla tlo kgopela tshwarelo mo go nna o thomme ka go nthoga pele ke kgopela maiko boyfriend ya gage marapong go riagalang a re ebie gabotse malome e kwešišagala goba o ikwele wena malome ka kapa goba a gate boyfriend ya gage go ra nne ke dutse motseng o mongwe ba re ke ga ananea wa bona ge ke dutse kwa motseng o ba reng ga ananea boyfriend a isa letsogo sa re marata napo kgopele tshwarelo kgopela batheeletši tshwarelo kgalemile taba ye tshwarelo ba thietse tshwarelo ke go kwa botlhoka ka ke nyaka nnete o ka re nete a e tswele tshwarelo ya re ge e tla ka mokgo yena ebile ngwano motlogolo o tlile ke ya loša ngwanaka wa ngwanyana ka lapeng e be gore na a sa tle nako e ka moka na sa tsene mara ge ka loša ngwanaka o tlile ka bolela le yena gabotse ka re kgane mara a o mpotse mo
ka baka la go o nthoga ka mokgwa o sepela le boyfriend a gago ene ka mo ke ya ke lo swa ke tšhuma ke community gore ke nna ke na le noga ene le tšhweni ka mola ke di beile ka kwa ga kokwaka bjanong ka mo o tlo nyakang ka mo go moloi a kere ke moloi nna mantšu a gore o ne noga o ne le tšhweni a ntšha ke mang mantšwa Eh. a ntšhitše ke bona la mathomo mmangwane a re ke tlo a tlile ka kwa le ena ke ga tlo e bolela tabe a ntšhitše ke mmangwane ke mmangwane le mang gape ye Witness Tuesday o boletse gore mantšwa a ntšhitše ke lasbone ya mamogolo a gage ya tšhwedi J7 wa e gopola O boletse manga so- Nolita le yona e eo recording le yona ke hlatse o E e hlaloše, boletse o e boletse Eh, o rile o mmoditše ka noga E ka ba ba ke re- theeleditše e- recording Eh. o rile taba ya nnoga nna tše ding ya di-27 mara ke tsebe ke tseba ya nnoga mara ya nnoga ke boditše ke mang ke ngwana wa lasbon a ke re ne re theeleditše na re se gona alright Mm. wena malome o retse ke mang gore o ne tšhweni le noga tlhogo tše 7 ke mmangwane ke mmangwane yeah Mans. mo go bona ke mmangwane o e boletse mo go rena re le mo mmangwane ntate malefo thuša mmangwane ene mo. le tla bolela alright ya la boraro ga bo o buile le ngwana gage ba re ke oma a re ngwanaka ke kgopela gore re ye re o phahla taba e fele ka re ke sa amogela gape nna ke na bothathane thata bo ke na leng bona ke ngwanešo ke a kotse gore go diregileng ka nna lenkutetša la ya ka gore ke batamele ka be ka tla ke ititliša nna ka bonna ke bona gore nna ka bona a gona nto ke botswang yona ke a kona ke a tingwa ka ngwanešo wa bona mmangwane ke tlo fetola se mmangwane a se bolela gare nna ne ke bolela ke re ke khunamme pele ga lepokisi la ngwaneso ka baka la ke ngwaneso ke tshwanetse ke molaele nna ka bonna ka ntle le snafo ke khunamme ka re kokwane mokoni wa ntšhi dikgolo marangrang motlogo la gago shu o godišitše ke wena o tlile ke a tshepa se tlile kopane mo leleng gona ka baka la gore ga ke nyakege ene ga ke tsebe gore go diragala eng ge e le gore mo gong ke nna o ke na leng problem 7 days se ka feta a ke mošale morago ka baka la gore ke dira nto e wrong e tswileng tseleng ka baka la gore o ke ngwaneso ke tshwanetse gore ke phele le ena mara ge e le gore go na le se seng se ba se dirileng mo go wena a se tswelelele goba se ye se boele go mongwe a sona bana ba ausi ba gole ba kgone go iša lapa la gage ka tswa ka tsamaya alright malome a ke rieng so mohu o robetše le sa phela lena re bolela so mohu o ithobaletše boroko bo bogolo o mo a le go gona o ne le bagologolo lena le bakang nna ke nyaka go kgopela gore ee kgale mangwane o hlanya le ka ba gabo ke re kgale mangwane na tsang ka mmotsa tsona tšeo ene nna bo ke se gona wa tsa gore ngwane o ile a re luiša le mmago ngwanela ye ga le luiša le mmago ngwanela a re nna ke sa tle ke setla mola gae ge ke tla mola gae ke šia tokološi go rae le ge yena ye and then ngwanela a bolela go bana ba ga bolela go bana ba ka re stop seswa ka wa Tembisa a re stop o sa tlo sa ya mola baneng ba Elisia re mmitša gore ke Elisia kana a zanga nyalwe mma a re kana a zanga nyalwe o tlo šala mo gae wankwa and then thetša ko go botse ngwane a ke mo tsebe gore o ntsomang a se mathomo a ntira tšona tše wankwa gore ke reng ngwanaka a se mathomo ne o tšama mpolela gampe ya le ka yeo a dutšego mo hleng ga gago o tšama mpolela gampe ke tšea batho ke a ba hlapiša ke dirang ge ke ba hlapiša yena o tsomang ka nna ke mporofita yena seseng wene ke tsomang go wene ga o tšea motho mo nametša thabeng mo khumula o le ngaka nna ka nna ke sesilo a ke tsebe gore wene o ngobang mo dithabeng ra tsena re hwetse ba bolaile dinku ba di hlabile ka dithipa mara a re bolaile selo ngwane o tsomang moragaka yela ngwanyananyane monyane ke digotlane dilo tše gore di ka nšala morago so wankwa gore ke reng so wa mmakatša mare yena nna ke boletše ka re wene ba rona le tšhwena o na le dinoga a ke bolele dio tša mohuta o nna ke tšea gabotse a ke no bjala a ke goge patša ba baitho ba no bjala ba goga patša nna a ke no bjala a ke goge patša and nka seke ka bolela ditori tšeo
ke motho a kereke nna gae a re thwase gae ga ro nyaka gore nna ke thwase le kae yena ka tlo bereka ka batho nna ke gale ke bereka ka batho nna ya ka tlo thoma a tsane mo lethwaseng ye 2000 nna ke bereka ka batho yena o tsena lethwaseng mola a o palela ko go tšwa ga palela ko go tšwa ke ntša 7000 ke patela kolobe 7000 ke yaka e mongwe le mongwe wa itseba and after 7000 thetša gomola Satan ke re nna ke ntšha 7000 ke patela ngakela ga ba re kukolobe re ka ya ga kolobe gana yalo re ka ya ga kolobe sa itseba tabeng kolobe a itseba tabe gore nna ke ntšhile 7000 ka mpatela ga ke fetše mpatela mo o swana le ene wa gaufi ga ate malefa ya ga ke ntšha 7000 ke mpatela kolobe ya itšea o ya nteboga o tšea kobe kgolo o ya mpha le gana le sa le gona alright le gonne tanke ya gage ke gore a ntsenše magorong le dikgorong nna ke se monkana gage na ke dule gaufi le yena ke dula gole ka Ndebele gore o ntsomange ke kgopela gore le gonne le botseng mošomane gore a sa tla nlatetse ka morago le botseng ngwanyane gore a sa tla botsa batho a re founeleng Twefanteng o ba botsile gore nna ke a loya a re founeleng Thembisa o ba botsile gore nna ke a loya ngwanyane a re founeleng kae kwa Mabopane o ba botsile gore nna ke a loya sesi nkane o tsamaya o botsa o botsa batho a re nna ke a loya man buza kgopelo mmotsiša gore Mpotšiša. why a boloka bana ba nkele a sa involve family a re se ka ba botsa family a le one man Nna ka botša- why Nna ka botša- why o boloka bana ba nkele a sa botse Nkele- family Nkele- cause Nkele family is the ne se gona family. e tsebiseng Nkele tšo. bana ba ge ba A o se nkele le kae? Ema ka gonyane. Re Ema ka gona. gonyane ke go botse. Ee. Nna ke a bereka ke mmerekong ga ke le mmerekong ba mpotsa gana le ba re ngwanankele o hlakahlangene a hwela jateng tša thulane ga hwela jateng tša thulane ke lesia wankwa ke lesia ba gabo ngwanankele a ngete bo makarobu ba bjasa ba gabo ngwanankele ba gona wankwa ga ke fihla mola gae nna late ke hwetša go na le batho ge ke hwetša go na le batho lesia ke ra le bitše le batho ra tloga forogo ra robala ka moka le batho bala ba gae ga gage forogo ra tloga ro boloka ngwaneng ke lesia le le sa nago le 2 months le ya bolokwa ke batho ba bantši ba hlanya je nkele wena o tsebang ngwanesho Ngiyazi ukuthi mina ngasuka bengihlale eMaraponi kagogo besiqeda lana umama washona sahlala sabuyela besihlale elon RDP na sayihlala eMaraponi kagogo besiqeda lana uThandi wezwa wazongicela uThandi kagogo wathi ngizohlala number 2 ngakhamba ngayihlala number 2 before usindi ngimthole number 2 before bafika abujumbi nalaba abanye abantwana ngaba pregnant ngicela ukuba pregnant ngathola umntwana sebathi 4 months bayashona kudlule abayi4 manje bathi imfelo then bo thusha ke koko ka go ba boloka no bengihlala emzini wakhe bengihlala kagogo zange ke ithushe ke motho le ka 500 besiceda lana uqala kwashona umntwana wokuqala uAngel kwashona ubusi umntwana wesithuna ngalwa nogogo solo simkhuluma abana ngahamba ngayihlala eSoshanguve emsebenzini la ngitholele khona umsebenzi o nawo bo khuluma ugogo kabi yeah okay besiceda lana sahamba sayishilo eSoshanguve ngathola umsebenzi eSoshanguve ngahlala khona ngathola lo stream mntwana una 6 nje wenza 7 amenzi operation usiphesihle bangenza isiza ngaya kumalume ngazwana nomalume ngasole ngimisa kumalume umalume uthe imfelo zange akhulume ukuthi bamloyi umntwana bambulele malume anye ngimcambela amangithi umalume ukhulumile ukuthi ubani ugogo ubulala abantwana umalume zange akusho lokho malume bekanginceda nethu umntwana ukuthi akhulume umalume ngulo umalume Steven yeah wazo wakhulu usiphesihle mara amthole ngane ngesiza and unayo lemfelo ke gopela go butša something yana mo nkele o tlhokofaletse ke bana ba kae ba by 4 by 4
go bjale o ne bana ba kae o one o e one 4 ye ka moka ga yona e tlhokofetse o dula kae 2 e hlokofetse ke dula gae ga koko bese o mongwe bese ke tswile ka space tlang ke re ke o phelago bese ke tswile ke nyakile stand ke sa botsa koko gore ke a tsamaya ka nyaka stand ka ilo dula gona mara ke ya go bona ke lo ba etela ka kry-a o wa moshimane le ena hlokofala sepetlele lo wa mafelelo ba re ke banele le ene o hlokofetse sepetlele okay ke nyaka go ilokiša ke nyaka go lokiša se sengwenyana fa go era gore o hlokofaletse ke bana ba babedi o dula ka ga koko le ge o tswile wa no tswelela pele wa hlokofalela ke bana right potšišo ke gore ge e ka ba family kapa maloko a mangwe a family a tseba e le gore bana ba nkele mohlomongwe ba bolaya ke koko nkane bana ba nkele ba hlokofala le ge nkele a tswile ka ga koko na nkele jwale ka motswadi ge o hlokofalla ke bana jwale ka motswadi ke a nagana gore go ka no be go ne le mo e leng gore o ile wa ya go hlola o makatša ke ge bana ba feta fo ya bana ke ba bantše gore o ka balo ba hlokofala ka kgwedi tše tee ba ka di 4 months ka di 3 months ka di 2 months ka 4 months se ba re 3 months ba lwala ba re 3 months ba lwala ka 4 months ba hlokofala and then koko o boletse gore go ne o mongwe o tlhokofetse ka 2 months le molokile ka 2 months ke kwele ga botse una 4 months bana le 4 go ne le mo o ileng wa tswa o ya gona kerekeng ba profiteng ngakeng kae ba go botsa gore ba sola koko ka wa mathomo be rena gore ke mistake lo bana kere ana sa hlokofala ke motho nka se nagane o ya mothong kwa bosithubusi ra ya go le ska se ya le go tlhalosetša rena ile ska se ya ekweni bakasicelo umamazala kamalume sicelo usebenza ngabantwana ihlokwana ini wamenza ihlokwana besiceda sabuya lana washona umntwana wa tsaba re ke nyaka go kwišiša gore a kere ke nyaka e beng gabotse ka gore nto ke e bona mmo go lena a le tshepane le a loišana mmago ola go boletse gore o bolaya ke malome le ge le be le tswile be le ihwetse jwale wena o hlokofaletše ke bana ge o tswile ba ile bana ba gago ba jakeng a ba bolela se ba rile ke mfele ke na le mfele keng ke tsosa sengwa ke mfele keng o ya sesega o itše batho ba ba sa wena go nka se tsebe ne okay ya ga se ka kgwata ngwane o tloge ka sephile kgaetšedi yaka koko se kwa ba tsena ganong be ba sa go tsene ganong ba tamelanyana mo o boregile kudu a ke tse gore na o borile ke moroka ge ke bolela le kgaetšedi yaka ka founu le kgone le mosegare o boletse nto nngwe go ne mo o ileng go o bolela wa re go ne le mo malome a ntšhitšeng lentšu go wena la gore o tlo o hwela to sa itsebeng go be go diregileng ne ke ile ga gage a loša ngwana gage ge ke fihla mola a re mo go nna le bolekile sese ke sa tsebe ke kgopela gore o ye o mo epolola o epolole sese o tle o motliše mo go nna ke nna ke ye ko mmoloka ka re nna ke o epolola jwang ka re o hlokofetse nna o se ka nkenya mo tabeng tšeo tša gago tša gore ke o epolola ditopo nna ke o epolole setopo a re o zo fela into nga yaziwa e le malome ke thaletše polelo ye moroka ya gore o tlo o hwela nto o sa itsebeng batamelang witness maloba witness o tlalositše gore o bone mmage mo ditorong a le ka go malome and then mo torong malome a bolla lentšu le lengwe la gore o ileng ankere ke molorile ka mola ke nyaka dipampiri tša insurance then ge ke fihla mola ke ge ke di hloka then ge ke tšhika ge ke boa ke tšhaba ke nako a tlonrela a re ke tlo hwela masela mo torong right ke thaletše lentšu le wo o lorile malome a mmotša lona wola malome o mmoditše lona straight potšišo ke gore batho ba ke
lentšu le malome a lentšhang ditorong ebile a lentšhang le go ba bangwe ka namathonama o ba a le bolelela godimo ga eng a tshepile eng kapa mohlho mongwe a bona eng tšikiša lekopelwana le mofeni lekopelwana le malome enke a re tlhalosetseng gore na lentšu le o lentšha ge go diragala eng lenkwele ga botse gore ke boletse le yena bjang ngwano o ba sa tle ka ga lapeng la ka sa gate ka re go nna go kwa gore bjanong community re ke tlo bolawa ka baka la gore ba re go na le noga ka kwa ga koko ya tshwene ntšhitše ke mmangwane ke nyaka lentšu le la gore mara mpone gore ke dutse nako e telele bjang ke sa bolele wa tseba gore wa e malome o thoma taba kua o re boditseng yona and nna re nyaka go tseba gore lentšu le ge e ka ba mohlho mongwe o le bole ge o sa le bolela a ka le bolela no gona go lokile re a leboga wa le bolela o le boletse mo torong mola gola a senke o ne o le bolela go lokile sese tšea lekopelwana wena wa sekipa se sešweo ya mo lokišetše microphone o mo a ba go lokišetše ona ke eng le wena o mmago ke ngwana motho le yena oh okay and then wena mmago ke ngwana motho le yena mmago o sa phela o tlhokofetše and then wo ke eng le lena nkele ke ngwana motho le mmago and then wa tsere ke nyaka go kwišang mo moroka family ke o ka re e ne bothata ba go hlokofallwa thata e ne bothata ba go hlokofallwa thata ene mahu a gona ba no dula ba šupana ka menwana ka gore ga ba tshepane fa a loišana ene nto nna ke tipotsišang yona ko gore a ke re ge mohu a hlokofala ge re bereka stopo ra bea letswa and then moloi o tseba ke setlhare nna nkane ka morago ga gore bona ba šupane ka menwana gore mang o bolaile mang mang o bolaile mang le ka morago ga letswa šiba bona ba sa phela ka moka ga bona ga e ba fe ntola ya gore go ra gore dilo tse re di naganelanang seng sa rena a se di nnete gape ba sa phela šiba wo ba ile ke ena a bolaileng mmago witness go beilwe letswa šo o sa phela o gona and yeo go ra re e swantše e ba tlatsetše gore ga se ena a ke re moloi o tseba ke setlhare nkele o tlhokofaletše ke bana 4 ya bona and then ge e ka ba go ne le moloi wo a beng a bolaya bana ba nkele go ra gore nkebe go diregile se sengwe šiba ba sa phela nkane le loišana batho ba modimo letwadi ke kgopele go tšiša a ke re o re nkele o re ile keng ba re ke mfelo le kone gore bana ba gage ba tlhokofala and yena wa le tseba as motho wa go bereka ka batho wa ya sa malafe gore bana ba nkele ba se ka tlhole ba tlhokofala as motho wa go bereka batho wa sa balafe okay ya tse gore ba kang le koko wa tseba re nyakang gonduale nkele o hwetse ke bana motho a tlhokofale koko a hwe wa tlhokofala o tla mo kweša bohloko ka gore tla ko botse taba ya bana ba bana ba ke bona ba senyago family nete taba ya bana ba ya ba bona ba ka le go ke tšhila fela e senya family tla ko le botse bana ba re hwetse rena le nna kana ka hwela le ke kutana yaka e driver go di-train mara a zanga šupa motho ka re o bolaile ngwana ke ra gore le kwele potsišo ya ola gore ngwana šoka mo gae o tlhokofalela ke bana and then lena jwale ka motho mogolo mohlho mongwe le tsebang gore ge ngwana a ka be a tlhokofalela ke bana ka bolwetse bo boso kapa ka tabeso wa e le sela mo thuša ka re le bereka ka batho fetolela yena gore o a gana le gana le ke mošitše go mongwe ngaka ka re a mosege nthwele a nyake a dumele ke nnete ke ngaka sekgowa e yang go sega goba wa ke ngaka setho ka sega ya tšhela le lebelebele wena sosela se bohloko a dumele wa dumela nkele a dumele ke yena sa dumelego go segiwang tla ko le botseng ke yena sa dumelego tla ke tseneng mola go malome tla ke tseneng mola go malome le gampe ya mabala ngaka tše tša bona di na le maaka wankwa malume le ngwanyanela bo ba kwana so ngwanyanela hlokofetšego
ke nna ke ba botsišilego mo ke tsena mo ka re why le sa botja malome malome le ngwanyanela bo ba kwana so wangwa le kgonle gore ba re mmolaile nna ke fo fitlha mola ke hwetša ditshelo tše ntšitše ene ka gana mane ka re dingaka le tsona di a luiša mara bana beso nako ya tsamaya ke 12:20 ya jwale ka family ya ka baka la go hloyana ga lena le ka no re wo nna a swa gešo wo la ke motsebi wo ke mamang ke mamang koko nke le emenyana koko o ka re le nyaka go šitiša morero go phethagala mo ene le tlo re makatša ka gore ke tloga ke tlhalositše gabotse gore ge o mongwe a tsena ba bangwe ka ganong e ba o ka re go ne nto nngwe o nyaka go ithiba kapa o nyaka go išireletša mara le e dira nna wendene taba yeo ya go tsena batho ka ganong ba bolela le family ge le so a kere le tlhagela ke mahu sebakeng sa gore le nyakeng go tseba gore nankane re hwelwa ga kaka and then le hwetšeng batho ba le hlahleng ba le thušeng mahu a yeme le tšwela pele le šupana ka menwana le a loišana and then go ya ka mokgwa nna ke topang ka gona tabeng ya go loišana le rata dingaka thata le tsamaya dingaka ene tše ntšhi kgaetšedi ka šule kgaetšedi le wena o se ko a tlala pelo o se ko a tlalelana nke o bolele gape ke boletše le wena mosegare o ka re tekano ya 45 minutes ka moka o bolela ditaba that is why ke ile o dule mo go number 1 mo ka gore mo go dula diboledi mo a go dule motho mo gape llo ga o bolela a o bolela ga botse go bolela a re no re wa ka motsenang ganong gore a re ke ena a bolayang batho ba ga bolena o tlo bolela no ke ena ba bolayang ka bolela no motho a bolela go bolela nna ke le wa fela pele kgaetšedi so taba ya ntweng ele ya gore ya fight ga e thome no tabe e thomile gale mara no ba e dira ka gore e be ka lebaka la gore go hlokofetse ma witness e thomile gale and then gore balwe ba tetse ba gore bona ba bakang so bona tshwanetse ba bolele nnete gore ba bakang and then le gale nna bele ke aya ke nyako tseba gore go riagalang ka bophelo baka and then ke ile la mathomo le gore ke išitšwe ke taba mma witness le ke taba mosadi ya malome le taba ya malome o mongwe o hlokofetše ke nyako tseba gore batho ba ka segwe ka nto e-1 ka moka ba ruruga sefahlego ba ruruga maoto mo go e-1 ke tsamaiša ke gore ke nyako ile o tseba gore go riagalang why ba bolaya ke nto e-1 ka moka batho bao and then batho ka e kry-e ba mfetola gore why ba boletse and batho bao ka moka a ye gore go a loišiwa ba bolela ka motho one fela bona bao ka moka ba bolela ka motho one and motho o mpoditse gore o ka seke and o ba boditše le ka lehu la mosadi ya gage ke dutse ka mo dining room o dutse ka mo ka re go na le sliding door a ba botsa re nna nka se tlogile ke bile le pasa bophelo ba ka moka ka ilo ke tlhakile gore ke hwetše pasa nna ke hweditše nno ke na le 26 bana ka moka ba na le dipasa bana ba gage ba na le pasa a ba botsa gore nka seke ka tloga ke hweditše pasa a ba botsa le yena mmangwane gore nna nka se hwetše paseo a kere ka tsamaya ka ya go Binoni go mosadi o mongwe ka ile botsiša ka re kgopela gore a nthuše ke tseya ke a uso mongwe a mosadi wale o tlo go thuša a mpotsa gore dilo tša ka tša pasa di thibetše ke maloma gago dilo tše tša gago ka moka gore di ska dira di thibela ke maloma gago gore dilo tša gago di ska loka ka moka rena a re na mo re ka dulang ka no re tletše naga mara makoko o šile lapa le tšhabang malome o a leraka malome re tšhaba re tlo hela nto e sa itsebeng ema pele o a leraka le ile la re le ile ka mola ga kokwa lena a leraka a re le ka se dule ka moka moga ke lenyake goba e no ba lena le tšhabang tše le tsameng le dikwa ge lenyaka tša bophelo a re tšhabe nna nkile ka dula ke le one gona ka kuo alright a re direng so malome ke kgopela gore boledi go fetša ke nyako bolela se sengwe ya bolela malome wa tswa nna ntho ya mathome ke e mmakatšang mmangwanaka ka bona ke na le mengwaga ke sa ya ga gage ke sa bolele le yena
mara gona ne gore ke ya moroga a ke tsebe gore ile ka moroganeng ke ntho ya mathomo e ka bokala ga ke nagana ge ke fetse o thwasa ke bile busy ke thušana le ena ka re go arogana le ena and then ka be nna ka bona ke a iperekela ka lapeng laka onkwa jaanong gona anong ke kwang ka re gore nna ke ya moroga ene a ke gopole ke bolela le ena se seng se sempene ke ya kotse gore go na le nako e nngwe e leng ra kopana ra rogana ka mantšu goba go diregang go na le se e leng nna ore ka founa ore go dire gore a itlhalose and then gape ye nngwe taba ya 7,000 nako e nna ke thwasitse go sa patetswa 3,500 le kobela ka ke hlatse and then tšhelete a ntšhitšeng o ntšhitše 2,000 ranta wankwa and then ka kwa ke tlo bolela ye ya ka kwa ga makoko ka kwa bjana ya ka kwa ga makoko problem ya gona bana ba ne ke dula le bona nna mangwe na sa dule bona ne ke dula gaufi le bona ntwa mathomo e dirileng gore bona ka bona bana ba palle ke bophelo kokwaka na ba apiela a suela ge ba tsoga fru ba orela letšatši ba direla ke balwetši ka mabane ka one setse le dikgarebe go kena banna fru go nna ke gare ka mapotlelo ditšhila tša banna ba bona dilo tša go tshwana le tšeo ke ya ka gore ke bolele nnete wa bona ge e le mangwane a ke tsebe gore ke ile ka lwa le ena neng mara tše tša bana ba ke ya ko dihlalosa kokwaka ke ena na ba apeela a ba suelela and then ntho e kgolo e ne ba e baka ka maatla ke tšhelete ya foster care ka baka la gore ne e tshwara ke mohu ba bolela gore mohu o rekela bana ba gage diaparo tša go tura and then bona ga ba rekele selo and then ge ba ija o ja di-KFC and then bona ba ja mazambane gona ke ya ko bolela fe ntho e feletseng ya malome a ke tsene koko le malome le swanetše le ba babedi le beiwe molato wa le santše le beiwe molato medimo a bolena e kgethile koko e mo file boporofeta e kgethile malome e mo file bongaka dilo di senyega le gona dilo bana ba lwa le gona dira di tseni le gona batho ba hlokofala le gona le lebeletše dilo di diragala mahlong a lena motho wa badimo o swanetše go šireletša le ge e le gore go boima go thibela lehu fela mara šireletšang gati tše di otlang koko di otlang le malome ke tša gore lena le filweng go bonela pele le swanetše le age bana ba le swanetše le dule fase le leke go thuša bana ba kwa gore ba reng a re ke tswile ka ya go phekola ga malome ke tswile ka ya kerekeng ya koko ke ya tswa ke ya ka ntle tane le tlogetše pholo ya ka gare ga lapa so wena koko o morapedi o mogolo akere ene o le morapedi o mogolo bana ba ga go šiba ba wetše ke mathata sa mathomo ba ka se kwane bana ba ka gore o ka re le go tseba le tlile mo mara le tsebane ke kwele o ka ra le tsebane malome ka kapa o botšišitše potšišo nngwe a re o la mmage ke mang ke malome a lena o le re ke malome ke ngwana motho le mmago lena a se ngwana motho le mmago rena a se bera kwa gore mmago malome ke mang mmago letwadi ke mang mmago sesi ka mola ke mang mmago ola ke mang le ka mo a re tsebe gore mma ke mang re no tseba mmago witness gore mmago witness ke wa gabo malome so family e koko e ka se kwane ene gore family e kwane ke wena le malome le ka riang gore family e kwane o nkwešiša koko o morapedi ene o morapedi wa kgala kere nko no rapella iša ka mo nke re kwe thapelo wa koko ka se go rapela le wena ka gona alone ema ka go nyana ke nyako o tlhalosetša malome ke malome a na le go misunderstand o reka ke batho fote gana le o rekile ke ngwanyanele malome ba ka santire a ntliša mo ke kgale ke phela le yena wankwa gore ke reng ke nnete maare yena a zanka kwa ke rogana le koko a zanka kwa ke mmolela gampe wankwa ye bore bonšana le yena a lwa le yena kgaetšedi ya gage ge ba ilwa ka re a lelwe ka ba kopantšha ba kopana ba kopantšha ke nna go go kgwiwa mo la gae ka tšea bana ba ka moka ka ba iša nokeng ko ba hlapiša ka stopa go hwa mo la gae
ya nagana yalo bo go na dilo tse di tlalago mola ka koko mola go tla nna kare a re sepeleng ro ngwatha malumo kae o go thwaseng wankwa ene ga re re ntšha malumo go thwaseng bo re re yalo motsola o yo bo mmotse wankwa gore ke reng motsole o bo mmotse le gone le nna ke tlo bea ke ngwane mo ngwane a ka se ka mpea ke beile ke ye o letwadi letwadi o lastaga o bolela nnete a re o re tlhapišitše nna e re ke bolele fosaetaka wa o tlhapiša motho ka goge ntsho o mmofa thape ntsho number 1 ne number 1 number 2 sa le kae le ena motseng le a butaka wa tlhokofetseng a re o tiiša motse a botša batho ba le gore a butaka o tswa venda ke moporofeta ene a butaka ne e se moporofeta a tswe venda a mapešitše dibatši shu azangisiye kwahanoniki umgcokisa ibhatshi umophisethe sile uyayazi raya esikotiringi azange uthi isigesi abantu ngowane ebusuku esikotiringi uhleki bekazimoshela uthi simsula makaka mina ngayala bekasula umkeli uhleki yebo oshaya istroke Nkeli umusulile unkeli akakhuluma because akere bathi ba hayi unale Usulile makakana nogogo mina mimaka mina ngiphini nogogo nkele oh aribuchinkele nkele kakama buthisha ye umima yalo kumsula ngathi nama ngingimthiki wena wamsula uhleki ngibani muplo uhleki ngo hamba ngewheelchair ngakho ukuhamba hayi abantu besibabhava mara mina kugogo angina nje angikugogo mina mfana fana takuhoshi yena una le maka too much le ka itshita baka ba sa tshwara ena se mmere kwa rena gore rena re bereke balotši ba gage eze yena ngaka yena se mmere kwa ka go ratsane motseng wa ka tlo ja a re patediša plate a tlo ja le plate na re patediša plate ka gore re bereke balotši ba gage mmere kwa ka gore ke gore dilo tša rena le go Ulitaji unamanga hey litaji kimbasopi gogo ngicela ukubuza khale barekela diaparo gogo wena ike wakezisa unolitha ngenkukhu emnyama uyahlanya angithi uyahlanya unolitha unamanga wayithina singasihlapisha wayi thina singakagezi ukugeza unolitha ngenkukhu emnyama gogo ngiyabuza gogo wena wayifaka unolitha iseche akiri malume okay no a re direng malume a ke re a loiše koko nna ke nyako itira simple malume a ke re a loiše koko koko ga a loiše malume re nyako itira simple a ke re bona ba letwadi o bona kgopelo bolela a ke re letwadi yena o kgone go bona malume gore o kgone go bona koko gore o a loya gore malume yena kgopela le re boleleng a ke re malume ke ngaka koko ke mporofeta re itira ga go nyako gore re tswele ka ntleng leo ola o bona koko a re tlhapišitše ka go go tsentsa ke re nyakhuluma wena bore ba rieng a ke re o kgona bona o bone ditiro go tse ntsho re tlhapa ka tsona a ke re ba tlhapišitše yena o tlhapile ore ona tla ke mola re theleditše wa re akaretša rena ditšhuana rena ditšhuana a ke re o rena ditšhuana re tlhapišwa re apešwa le disetšha so ke nyako gore nna e riwe simple gope ke nyako gore nna tabe e diriwe simple a ke re ola o tseba gore koko o a loya o dirang ke nyako gore malome yena ebe yena a tshololang ditaola ebe yena e tshololang ditaola a check gore koko di tirile dilo tseo ke nyaka yeo nna malome a tsholole ditaola tša gage a checke a ke re bana le badimo ke dingaka ke kwele motlogolo ke ke nyaka ba tsholole ditaola ba bone dingaka ke tseo kgopelo bolela a ke re sa mathomo motlogolo theetša o lebele le dijo tse di bolela ko ngwane gore a a ke re go kwile o ntšitše lentši wa reng ankere wa re wena ga o tshepe malome a gago le ka sente a se nna lewa le ke tlo go le tšholla ka wena ke le lefeng a badimo ba ka bona o tšholela uthi unolitha o khona bona ukoko mina ngitšholele mina nyako ngitšholela ngoba uthe wena mafuda uthi mina ngizoxolisa ke bolela seplif mangwana chance ke bolela angithi wena ufuna ukuthi mina ukhuluma ngami ubuze mina uyimbuza ngithi mina ngiyakhuluma ngithi tula gogo sikhulume nje ngiyakhuluma
iphele indaba angithi laba bazile nje mina ngiyakhuluma angithi mina angikuthembi nganex uyangibuza ukuthi iliphi into leyo uyoyichitha mina bengingathi ichithela mina uyongichithela njani ungangithandi wangitshela straight ukuthi ngimntwana seswakho ukuthi awungifuni awungithandi kuze ngizokuxolisa wangikhethisa between wena nogogo ngakhetha ukuyokuhlala nogogo angithi wathi wena abantu abahlala nogogo awubathandi and then wathi wena abantu abahlala nogogo awubathandi mina ngingumloyi watsho njalo ungathi Jombi and nabo sesibami bayiyazi indaba leyo wazikhulumela kusemncwabeni ngifuna ukukhuluma lalela malume kusemncwabeni wethwasana umncwabo khona bekushona ekhaya uthwasana lakhe mara kungashona ngithwasana kushona isisi wethwasana lakhe ngahlangana naye emncwabeni nakafika emncwabeni bekadakiwe akhamba nomunye umalume nabafika lapha wangithola watshela usesi wami wathi akinya ke lo gummona wantsilikisha ngamphendula ngathi mina ngiyangithutsha sami khona ngamphendula ngathi hawa mina nanoma ungakhuluma nama ngikuthandi ngoba wena wangihlukumeza ngisesemncane ubalisa bonke abantwana ungibetha wangihlukumeza and kuze mina ngizonda umalume mami ulele nosesi wami kuze ngizonda umalume mami namhlanje ulele nosesi wami usesi wakho straight usesi wami straight umtshana wakhe unomusa ngimkhuluma ngegama unomusa nanoma ngamfonela ubani awusaka kumfonela ne just gore o khona fetsa yabona isikhathi sizamfonela sakubuya simfonela ke mmona ka tla ngwana gabo and then wena taba yo itse ba jwang o re kwana no ngwana sala tsamaya ngwana bolelang ka ena ke tsibe ke tlo lobotsa a re sken ra motsana ganong a ngiyakhuluma wabuya akathule ngiyakhuluma ba dula lo wena usesam wabuya ene nna ke na le mengwaga ke sa bolelweni selo wahlangana bamfonela ngisedofateni ke se ke se stoji ngaya nangifika kagogo sahlala usesam waya kamalume nakabuya wabuya wasitshela ukuthi yena usesam kuze azoyikhuluma indaba le wathi walayithi re nyaka yela motho la gape o boletse taba shule motho la o boletse taba ole Jombi felletša ke Jombi a re Jombi felletša story sa gago a fetjamo se sa ka atlile ile December bamfonela ke le Tofontein ke re ke dula o Tofontein ga mmangwana bamfonela ba re se sa ga go tlile tla o mmona ke na le ngwana o monnyane o ba re ke Tshepo leina la gage raya se sa ka Nontobeke le ena atla ga fihla mola ra kopana ka kwa ga gogo se sa ka o dutse one day tšatši leo one day a ba a founela ba ya ka kwa ba re malume a ntšha yena ke botša ke se yaka a re wa le bona lephepha le nna nka lelaita o le swere ke sa swara mentšhisi mara le swere ko wena tabe nkebe mago witness a le gona ke ile ka botša yena kose go tšhabiwa gore malume o tlo bolaya ola ge re ka bolela e bola ka bolela o tlo mmolaya wa mmona o kgone o laita maphepha Jombi a re kwana malume ga šala a robala le sesi yago be ba ratana goba be go diragalang awane ba sa rata nna ke tsebe gore go diregišeng go ya ka sesi ya go malume mo katile go ya ka yena and then why a se a mo swariša nna a ke tsebe cause o rile o sa bokufa nanje ngimtshela bobedi ke manga mmoditseng ka ntle le wena o ditse wena mmangwane wa itse ba tabe cause ke malume rena ke re o tla neng ga e ka badimo ba go bona o tshwantse o bona ke badimo o re ga e o rakae ke re ke rakwa ga kokothwana o ra go sana motho mose ke re nna o gona malume re shile yena mola gore batho bala ba se ka rutlanya mola ba dira mohlolo a re yena nka sa ibola mothele o nreipile ke a mohloya ene go mohloya gaka entleke ke hloka le sethunya sa go mothunya gora nomsa ena ke motsebe le mo mahlong jwale mo mahlo le nna ke motsebe ka o tlogela lo monyane mmangwane wena ga o motsebe mara bo bolla le ena ka phone ngwanaka lokho nakabuya wena umbone kanjani ngoba ubuyile wena umtsibe amncane mina bengimncane mangabe usesimncane umtsibe wena amncane nakazobuya wena nawulala naye bekamncane kangangani so wena ulala njani nomuntu omncane kosi mina ngikhuluma into ukuthi bengisese mangiba nomntwana bengina 15 bengina 15 mina bengina 15 angithi so unomusa nangina 15 yena unangaki phone utsha ga di kae
mina nangina 15 yena unangaki o a golela mo go lena a golela le mo abo okay so wa bona ngwanola o boletse gore Sa- a nyake le go tla le man. a nyake le go tla a nyake le go ke tla kgopela gore o e bona ye ya taba rape ke e thata ne ke kgopela le mo founeleng re no kwa gore e diregetše a ya diragala re tsweleng pele ka tše dingwe alright sesi le ya loišana a le tshepane a le phedišane le tšhaba go ya ka lapeng la kokoa lena le ya go fetša kae ka se se diragalang a go ngiyaknikela ngithi ene gona mola ka koko mola be go na le malome a bona le ena ba reipana koko yena ya ba reipana ba hwa modimo le badimo ba mmolaya modimo ba reipana bona jaanong a go tle taba ya gore man nna ke repile wa nna ka bona ke sa e tsebe ke thomo e tseba le mo di ya boa mo mola lapeng lela why e tseba ke lena le notse go na le and then mmangwane ka morago ga gore wola a go botse taba e ya gore ko weng ka segole ke tlile ke phailwe thetho ka kgang wena jwale ka motho o mogolo o dirile eng a zanka humulela ene ka sa jubulele mo familing di ntšha ke ena nna a zanke jubulele go na taba tše o tshwanetse go jubulela familing bona why ba sa jubulela ba sa phela mara ge e ka ba lene nnete wo be swantse le mmitše le mokgalemeng gore batlogole ge ba tlile gae a ba diriwe so le so le so le so azange a dire lehlazo ke a thoma le nna go leko wa thoma nna gore ke re nna ye pele ga ka ya le ka ba malome ba la ba hwilego a zanka mmona ba rurepile motho kampo robola le bana ba o no be o ile wa kwa ke ka one thoma ka ye go ikwa a ke re ke swantse o bolela nnete o thoma ke thoma ka nomsa go ikwa gore o ile amrape nomsa ke a se seao ke a okay ya Mncane wabuya o buyile and then mina sengimda senginomntwana usesami o gora gore ga a boa be šetse e le mosadi šetša godile šetša godile ga tla a tlo re bona rena ke mo ntwe e diregileng ga re o tsamaela le monyane o buile nna re o tlile a re lata jwang mo gape ne re sa tsebe le mo a dulang gabotse o leka go tlhalosa gore malome o modinne e sa le o monnyane mara ge ya bua be ise o monnyane o be a godile ka baka la wena bo šetse o ne ngwana le ena mmona mo a bile le wena mo thumela lephepha leo a sa le laete alright a re dire so sesi nesetse ke na le motse mo hlola ngale kwakho ngale kwami ngibone ubani ukuthini uzobona kana umuntu repa abantu bona bobana why asabulele ngoba bona nguye nina ni2 ayithi nobonana nina ni2 so e be ile ka ngwaga mang e be ile ka ngwaga mang ka 2015 so since 2015 a se nka boa gape Next, until today atle and then ka 2015 o ga itla Metalpack na le kgarebe 2015 ne ke tloa Metalpack na le kgarebe ke na le ngwana gona kwa go na le motse kwa 2015 2016 2017 ke buile nna ka bona ke busha ke badimo ka baka re lapa la ka ne le sa dule motse ka ge ke arogane le mosadi aka ne ke dula ka Metalpack letwadi ke kgopolo fagasetše A e hlaloše 2015 na dula Metalpack cause ausaka o hlokofetše 2015 ra founela a buti ka re ausaka o re belegang ke mmomo wane ka mmotsa ka re laba bayagula laba bayithula laba bayagula serious o 2015 uneyinyanga ngithi usesikalo ushone January mina ngikhuluma ngithi usilande nini ngithi usilande nini mina ngikhulumela ukuthi uSteven 2015 nolitha yekeloti itlakele botjeng nolithana madula sa mathomo ne a tse bore o dula kae that's why no o dula ga Steven o tlile ga Steven o mo kentšhitše di-radioeng ne o ana le madulo usenzeni ukuthi impilo zethu zibe fucked up so Steven thina usenzeni number one why bothatha uniki uya naye emzini abantu batshela ukuthi umuntu weven okay why ngambe nawe esigangeni sayogubhela amajogi kadedi ngambe nawe esigangeni sayogubhela amajogi kadedi wena umuntu wena ngithi yazi why sagubhela uthi ufuna ukuthi udedi izinto zakhe nomama zibe right kanti ukuhlukana kwabo wamuphuma kasonto thetha kukuvuja ngambe nawe esigangeni thetha kukuvuja ke lo bontsha madi epetseng dikaje thetha kukuvuja no I still remember yes ke a gopola
ke Ke a re ke gopola. botse a re eng a o le bone Yes, Yes, I still remember. khona umntwana labakhuphela umntwana bamshisela khona umntwana akhe Asikhombe lo watshisela, watshela usesi o thumile ngwana wo ye o thubile ngwana a mo thuba ka petrol Nana, Ka witness, petrol. ngwana ka o tseba gore ba mmolokile phoko. a belega ngwana ga mmelega Kgopela ba witness founela a tshwara sesi batho sesi ngwane o belegile A o tsebe gore ngwana ka o bologetse. A re- Ngwana kwa a re motshubi Ashu, a fa ka se. a re motshubi Wa tlhokofetseng a o tsebe gore o boletse ke boloketse Batamela kae. moo. bonga yeo ba tlhokomela bana ba gago Kana Wa ba ska mo tshepisa. tsenya mo tabeng tša batho A re o ba ska mo dula tsenya o thumile ngwana tlogela o tsemodile fase o a botsa gore o epetse ngwana wena sese gape tabo e bolelang ke taba e šoro o thumile ngwana ka petrole a gona motho a sa tsebeng koko šura e bolela a gona motho a sa tsebeng a lena that's why lekgwa modimo mose gabotse wa leotla lena ye motshubile ngwana ka petrol Yeah. and then o founela mmamogolo wa gage ya tlokofetsego o re mmamogolo mara batho ba modimo nke le re botseng mo o re mmamogolo nke le re botseng mo a re kwaneng a re kwaneng monyane ena le monne le ema a re kwaneng a re kwaneng ema a epa ba latlhela ngwana boyfriend Eh. ga ba fetwa epa ya ke tlo motshwariša ke tseba ma a dirile gona taba e. a enwa madi a batho ye re botsa a re botsa o a boa gore o tlabile batho na tlaba batho mamogolo morakile o a monya batho o ke le sathane ke seno madi alright a re kwaneng a re kwaneng ba gešo a re kwaneng a ke le botseng go diang a ba morakile ya malome. ba morakile Ba a ba dulang emampele re kwaneng le malome aowa na ba dulang emampele ho letwadi o dula kae le Letswadi. emampele botsisa gore o dula kae tšhiletšang ho emampele nnana emampele kgwedi ga steven a tla ya taiwan ga tloga taiwan ke gona boela ga steven a re kwaneng a re kwaneng a re theeletšaneng ba gešo a re theeletšaneng gape a re mmethening wa mphakati wa go baka metsi mo a re kwaneng a re mmethening wa mphakati wa go baka metsi a re kwaneng theeletšang ba gešo theeletšana mara ke le mpotšeng mo lena nke le mpotše mo le tla tsoga le lokišane la swarelana la tseba gore le family le le so a ka seke ba sa lwa ba malome ka kapa Mm. a ke tekwa gabotse a o tekwe ga botse moroka yeah okay alright ho ema thietša mo letwadi 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 Ho, sesi. letwadi emanyana letwadi letwadi emanyana ema koko emanyana emanyana khutšwa modimo ga e beng lena ya go tsoga taba letwadi ba re malome ke mogatšago Nna ke tlogile Mamelodi ke dula ntlong ya stepfather saka la butaka witness a re dipolaseng ba hira tla mo gae re tlo marketa ke tlogile kwa ke itla ga ba witness ke re ke tlo marketa ke tlile ga witness motšišešo a ke o kwa gabotse malome ka kapa ka monne ka mo go wena go ba go letwadi ya letwadi o re go riang nna ke dula Mamelodi ntlong ya stepfather saka la butaka re šetse re le two bana ba gae ka moka ba hlokofetse koko ho so no witness a mfounela ke le gae nna ke motho a go loga batho a re tla ka mo re tlo marketa dipolaseng tla gae ka re o kea gona bothata ka paka dipeke ka tla ga bo witness ke tlhakane ditšeke ena sekontiri a zang ka dula ga bo Steven ke dula go nnana so taba ya gore wena o ratana le malome Steven e tswa kae kate Oh, Dijang ke Kate ka shule kwa Ke ma- nna ke sendi se Cindy ba ratana ba ka mokgwa o ba kwanang ka gone o bona ka re ba ratana alright Cindy etla kate witness gona alright wena witness o ba ratana ba a ka se bolele wa tšhaba ke ngwana nke ke ngwana wa tšhaba kgopelo alright kate nana lolita o tlile ga gene o founetse kwene yane re ya dipolaseng ba re ba nyaka ba di-clock card fela then ke ge go ya nna kate ema ke boe kate
ke go founetse ngwana gae angere Eh. ge ke go founela ka re kamogelo o mo kae akere Eh. wa re o kae ke gae Gae. akere Eh. ka re o riang wa re o dutse le mang le ngwana Nolita Eh. ka re Nolita o tswa kae wa re Nolita o tswa ga malome marapong o tlile mo gae mara o tlo sepela o ile bomi no a wa ra so O ile ga malome na sa a dula. mara bana bešong ke lempotse and then ba re o feditse kgwedi ga malome malome, a a dula ga malome. dula ga malome gane malome o dula le mang ga gage Mara o ile yena go ile go etela ga malome. mara Ga malome o ile mara ya gore o feditse kgwedi a ke e tsebe. ke phoso go etela buta kana ke phoso nna o dutse ngwaga ka moka a seng ke o ne o tla gae ke ra gona gore a seng ke o ne o tla gae a seng ke o ne o tla gae eyi angizazi lezo angazikhulumi Alright. sizazibona a re direng so nako ya tsamaya ke bošego letwadi Angazikhulumi. ke kgopela gore o ntlhalosetse ye kine taba ya gore ba re wena o bolaile ngwana wa motshuma ka petrole wa ya go mmoloka le boyfriend ke kgopela gore wena o te karabele motsa go fe di-number tša mamogolo ne ke dula thembisa ke tsebe ke thomo ekwa ka bona motsa go fe number tša mamogolo ba itšea kae ba re ba boditše ke mamogolo ba botse ba go fe number tša mamogolo letwadi a emola go koko mola ema pele letwadi tlhagong ya ga gone bana ba ba kae o na le 20 20 kokoe sola ntšha koko nkenenenteng le 20 emampele 20 ke nyaka a ke tšwe batho ba modimo emanyana a ke letwadi ba le fo o na le 20 tlhagong ya gago o ne bana ba ba kae ke na le di-miscarriage e tere ke tlhokofaletše ke ngwana o moane no ke na le moane wa phelang a re o ntšha jemfa 5 o tlhokofaletše ke tere ya bana di-miscarriage ya di-miscarriage okay and then wa tlhokofalela wa tlhokofala one and then no ke kry-ile o mongwe gape wa phela o mongwe go ra gore tlhagong ya gago o ne 5 ya bana O phela one. di-miscarriage tše tharo wa tlhokofala o moane phela one. and then go phela one and a re di-miscarriage wa ba bolaya o ya ba bolaya ka eng And bohloko mara. ka ba ntšha a ke so nako ela dula go se ka tswelela nnete ka bogara ba nyaka gore go boledišwana ga oh okay a re bolele nnete ke ke feng nyaka ye feng malome o jewa ke taba ya sesiane Eh. o nyaka nnete jale sesia ka re ra mo founela o tswaletše founu yena taba e mojang ke yona eo alright wena sesita yena yo ke yona mojang o nyaka nnete eo akere wena sesita ba gore o bolaya bana wena o ka re botsa goreng ka tabeo o ba bolaya bjang o Eh. miscarriage ga gona miscarriage a dula kwa ne di sa dule ga koko ebile re dula Tofontein a re wa kry-a gore o imile a sepela a ya tleliniking ne ka boa clinic a bo a duta yena o no ya tleliniking o no bo a duta o dutlišwa ke ke bana ba jile ke koko o ngibonile ma ngibuye etliniking Yebo. sinda zange ungikhaphe esibhedlela ungathi ngiphume zange ungikhaphe esibhedlela and nina le nto le niyifomile nizwene cause alright a re direng so koko wena why o re o ne le bana ba ba 20 20 ke gala Gašele ke dilo tša gage, ke 20 nna ke theja tseba ngwanaka tša theja ngwanaka dilo tša gage. theja ngwanaka le ga ka re ke dilo tšaka ngwane o hlanyisha ke bana ba ba bolaileng ngwane theja ko botse mana le 9 years mana le 9 years theja na le mpa How's that possible gore ke tlhokofalele ke bana ba ba 20 nna ke sa ba tseba ke ke nna ye ke ba Fela kae? Ke kgopela botšiša why nna ke na le bana ba ba 20 ba buileng ke sa ba tseba ke mamogolo alright humolang ka mokaba alright alright go lokile alright humolang ka mokaba moroka family e ba iloile wa bona family e ka moka ga yona kore ba iloile ene ba iloileng ba loetse gore ba seke ba ratana ebile ba seke a tsoga ba ratane dilo tše ntšintšintši tše di tswelelang moki gape batho ba ba tsebe gore re kgone go founa fena maphodisa eme mola gating e sware motho a re epi sware motho a go bolaya jale a re kwaneng bagešo a re kwaneng mokgekolo emanyana o bogetše ke batho kua gae emanyana bagešo le family a kere le tetshegiša ka batho ene le ješa difantše tša ga bolena dihlong le lebetše
gore le makgarebe ge le mo masogana swantse a le bona le firieng ba le direng basadi na masogana a tlo le ferea jwang le tswa ka gare ga family tša mohuta wo le ne le ditaba tše kaka ebile le hlokofalelwa ke bana go ka kwa bana ba letwadi ka moka ga bona koko emanyana ba lekana le bao ene moroka go hlokofalela ke bana mara go hlokofalela ke bana go a ba bana bešo mara ntwe nna ke nyakang go le botša yona ke gore as long as le le ka mokgole leng ka gona a go ne mo le yang ka moka ga lene a go ne mo le yang ka baka la gore moroka family e wa bona ye e hloka go isiwa merupeng e isiwe nokeng ye go hlapa ba phorolwe nke ba tswe dilo tše ba neng le tsona ka ntle le ka gare family e tšhilafetše ka moka ga yona sa le ke belego ya le nna ke a thoma ye ke thoma go e bona family e so ya tše ke pitšeng tše kgolo ke a thoma di ganne go butswa le fono ba loile ba wa bona ba a re ene ge e ka ba se ba loya ba betha ke badimo wa tsa nna be ke re malome ka kapa batho ba santse ba bue gape wa tsa re why e fa mo ka se ba theletša batho moro ba santse ba ntšhe dilo tše di leng ka mo go bona ba fole pele mo moyeng pele le ka kry-a kalafi ankwa malome ka kapa batho ba santse ba bue gape ba ntšhe se se a kere ke gale ba phela ka moka ba palela ko go ba le family meeting ba bolele dilo tše so le kgolle ba gahlane ba bolela dilo tše le hloka go fola magagešo le swanetše le ratane le phedišane le bontšheng gore jwale le ya pele koko go šetše wena ba bagolo ba ile ba ka e bona ba ka kgona go tembisa ke mogolo gaka le ya le go mo re kgopela ba batamele ka la bobedi ba tle mo a re le o bereka buang ba le ka taba e le sokoko tla go botse ee a ba e bereke ta ke se family ya batho ba ya bona batho ba ke se family ya bona thetša ko go botse nnete nje ke ba bona ba hlanya ene rana ra tloga le ngwanaka e ba re ke Jane le ye ba sa le ba banyane re tloga kwa ga Ndebele re ya kwa gae ga re fitla kwa gae ra robala 2 days ngwanaka ba re ke Jane a tšea ngwanele ba re ke Sekelo a mmelega a re sepele mo a go a re tshwanela wankwa and then go tla ye ba re ke Pegi le ena dula kwa ka mmitše ka re Pegi tloga moo a ga go tshwanela ba ke family a ga thwala a ke so ga thwala a re kwaneng koko a ke mo o ke eng le wena o mang Steven awa a se family yake ba ga thwala koko ke eng le wena motho a se next Steve ge o bona mokgekolo o reng o re mangwana a ke se koko a ke se o motho o mogolo nke o emenyana a re gane gomola ge re kwele Steve mokgekolo ke eng le wena mokgekolo ke eng le wena Steve mmaka o yantše letswele a azang mokgekolo le mmago ke bana ba motho o yantše letswele go botse a šiela mmangwana tla go botse nna ye wa hlanya ke re nna tla go botse gore Steven o tswa jwang nna ke tswa jwang nna mmaka o itse gabelega nna a hlokofala ga hlokofala ke ge ke tsena ka moga mamogolo ke ga ya ngusha ye botša bo sesi ka moka ga bona a re ba mara le a hlobana ga botse hlobana ka mma go bona ka mmago Steve ka kokwa Steve kwa ka gore re se mmago ene a wa se mmaka ke a thoma ene ai man nna kile ka ikwa ka letwadi ya yo nkile ka ikwa ka ditwadi a Re a se a bogana letwadi ele a re roga a re o a se a hlobana tabe bo sa e tseba butu thomo ekwa ke letwadi wa thetša ka ko nnete magodi a kgogo wena o tseba mokgekolo e le ngwana motho le mmago wa letswele thetša ko go botse ene sesi ge go hlokofala mmeo
ba bitšana ba re tla re botseng mmago oma re motseng nnete ye a swa gae o kore mokgekolo ga a bona ko kwa gore mma Tšetša. mogolo ya nna a nkgodiša mmamogoloela waka ene o itšithetša ka kamba ke kgopelo nthetše o ithomme and then mokgakolela ga tlogwa o re gaka tla ko tlo go fa dikotlelo ko go fe diotše ka moka gane bana baka ba ka sa šale ba go fa ke ge ke tla ka kare mokgekulela a ntšhela dikotlelo tša direka go makerikambeng a mpha ene bana ba gage a sang ba mphinex ene le ye a hwilego wa tseba gore nna ke se family ya bona kwa ka se bamba nna bitša mogala yo ka ntle rana ra ya ntšha ngakeng mola nna ke se family ya bona motheletši wa motse community radio gona a fa le go 96 dota number 3 fm morokang ke o laelane le batheletši mowe ke tswalle alright batheletši re a leboga rena re a boa mo ka labobedi magagešo ka mokibelo re na le modiro wa nyoko ba le ba nyakang thušo ba seneng selo ba ka tla ba ba thuša ka mokibelo ka 10 ke lebogile kudu ntle le go senya sebaka ke leboga kudu malome ka kapa go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane re lebogile